Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе сабакты баштасак. Бүгүн бала-балсыздыктарды өтөбүз. Кече эле айтканбыз. Бала-балсыздыктар. Биринчи эле суроо Всероссийский 68-жылы чыккан. Кайсынысы чоң дейт? 31-дин 11-чи даражасы же болбосо 17-дин 14-чү даражасы. Bir 11-ci darajası. Bundan çoğ 32'nin emni 11-ci darajası çoğ. Ha bul emni 2'nin 5-ci kötülüğün 11 olur. Başkaça aytkanda 55-ci. Ha bundan çoğ emni 2'nin 56-sı çoğ da. 2'nin 56-sı emni olur. 4 kötülüğün 16. 14. What again? Ha bul emni 16'nın 14'ü. Ha bundan çoğ 17'nin 14-cü darajası çoğ. Başkaça aytkanda emni 31'din 11'inin çoğ eken 17'nin 14-cü darajası. Oşunday ele. Bul jerde sorular var eken. Kaysınısı çoğ demiş tat. 5'tin 300-cü darajası je 3'tün 500-cü. 5'tin 300-cüsü 3'tün 500-cü. Bul жерден эмне десек болот? Буну жөнөкөйлөтсөк, башкача айтканда тамды астында 100гө алсак, 5'tin 3-чүсү чоңбу же 3'тün 5-чиси чоңбу деген суроо болуп калат. 5'tin 3-чүсү эмне? 125. 3'tün 5-чиси 81 көйтүлгөн 3, башкача айтканда 243. А чебетин эле бул мындан чоң. Анда бул мындан чоң. Башкача айтканда 5'tin 300-сүнөн 3'tün 500-сү чоң болуп калат экен. Andan keyinki B'si 2'nin 700-cü darajası 5'tin 300-cü darajası. Kaysınısı çoğ. Janagında ele emne 100-cüsünü alsak iki jaktan bala-baldyk özgölbөйт. Antkeni bul emne ököten оң сан болгондугу үчүн жана ошондуктан өзгөрбөйт. Анда эмне бул жактан 2'nin 7-чиси чыгат, бул жактан 5'tin 3-чүсү. 5'tin 3-чүсү 125, 2'nin 7-чиси 128. Башкача айтканда 128 125'ten чоң. 2'nin 7-чиси 5'tin 3-cü darajасынан чоң. 2'nin 700-cü darajасы 5'tin 300-cü darajасынан чоң. Keyinki суроо. V 2'nin 300-cü darajасы менен 3'tün 200-cü darajасы. Başkaça aytkanda 2'nin 3-cüsü çoğmu, 3'tün 2-cisi çoğmu deyip tutat. 8 menen 9 çoğmu deyip. Kimisi 9 çoğ. Anda bolsa 3'tün 2-cisi çoğ. Başkaça aytkanda 3'tün 200-cü darajası çoğ bolup kalat eken. 2'nin 40-cı darajası çoğmu je 3'tün 28-ci darajası çoğ bolgu deydi. Bul jerde jana Всероссийский Олимпиада окшоп кичине өзгөртүшүбүз керек. 3'tün 28-cisi bul emne? Bul 9'dun 14-cü darajasına barabар. Bundan bul 9'dun 14 emne? 8'den çoğ da 8'in 14-cü darajasından çoğ. Başkaça aytkanda bul barabар 2'nin 3 kötülüğün 14-cüsü. Başkaça aytkanda 2'nin 42-ci darajası. Bundan kichine 2'nin 40-cısı. Başkaça aytkanda emne 3'tün 28-ci darajası 2'nin 40-cı darajasından çoğ eken. D 5'tün 44-cü darajası jana 4'tün 53-cü darajası. Kimisi çoğ demiş tat.
Kim isi çoğ? Mындай kılsak, tak. 30 bolot, 7'ni 30'ga köysök, 105. Mınaki. 5'tin bul jakta soň 44'nөн emne 5'tin 45-nji darajasy çoň. 5'tin 45 emne 5 köýtülgön 3 15. 5'tin 3-nji darajasy 125-din 15-nji darajasy bolat. Mынdan çoň 128'din 115-nji darajasy çoň. 128 bul 2'nin 7-nji darajasy boluşat. Başka aytkanda 15. Bul ne? 2'nin 105-nji darajasy. Mынdan çoň hemne 2'nin 106-njy darajasy. Bul barabar 4'tün 53-njy darajasy. Başgaça aytkanda hemne 5'tin 44-njy darajasынан 4'tün 53-njy darajasy çoň eken. Eň ele ahyrky so'roo 7'nin 92-nji darajasy çoňbu je 8'din 91-nji darajasy çoňbu? Darajalary aýaby ele jakyn 91 jana 92. Özleri dagı ele aýaby 7-8. Bul jerde Newtondun binomu koldansok jakşy bolat dep oýlaýmyn. Emne egerde iki jakdan 8'din 91-nji darajasyna jok 7'nin 91-nji darajasyna bölsek bul jakda 7 kılat, bul jakda emne kılat? 8 bölüngön 7'nin 91-njisi. Kimisi çoň dep jatat. 7 çoňbu je uşulsan çoňbu? 8'din 7'ge bölgön 91-njisi. Bul barabar emne? 1 koşulgan 1 7 bolat. Dolabı 91. Bunu Newton'un binomu kollansak emne ele? Bul barabar 1'din 91-nji darajasy koşulgan 91 köýtülgön 1'din 90-njy darajasy köýtülgön 1'din 7-njisi oşontyp bla bolup ketet. Dolabı bizge uşul jerde ele jetişdi. Kalganda plus bolgondu üçin emne bul san çoň 1'din 1 koşulgan uşul sandan. Başka aytkanda 91 köýtülgön 1 bölüngön 7. Bul barabar ne? Bul barabar 91'di 7'ye bölsök 13'tön tiýet. Başka aytkanda 14. 8 bölüngön 7'nin 91-nji darajasy 14'tön çoň eken. 14'tön çoň bolsa alsan 7'nin daha çoň. Başka aytkanda emne 8'din 91-nji darajasy 7'nin 92-nji darajasyndan kıyla ele çoň eken. Oşon menen sorulardy baryny işledik. Unda emese keyinki soru bolacak. Uşul soru aytmakçy. Областной этапта келген суроо 2016 жылы 10-njy klasstардын 1-nji күнүгө келгенби болсо керек? Ооба. 2'nin 100-njy darajasy koşulgan 3'tün 100-njy darajasынан çoň 4'tün 100-njy darajasy ekenini dalil degile deyipdir. Bul жерден айтсак болот эмне 2'nin 100-njy darajasынан 3'tün 100-njy darajasy çoň. Bul jaktan emneni aytsa bolot? 2'nin 100-njy darajasy koşulgan 3'tün 100-njy darajasyndan çoň 2 köýtülgön 3'tün 100-njy darajasy. Emi bul jaktan uşundan uşul çoň ekenini dalillep koysok bizge jetişdi. Oşondo 2'nin 300'sü 4'tün 100-njüsü. Uşul ekenini dalillesek jetişdi. Başgaça aytkanda emne 4 bölüngön 3'tün 100-njy darajasy çoň 2'nin ekenligini dalillesek jetişdi eken. Bunu binomdun Newton'un binomuna salsak emne bolot? Janagynda ele 1 koşulgan 1 bölüngön 3'tün 100-njy darajasy. Bul emne?
Bul barabar 1'din 100-cü derecesi koşulgan 100 köytülgön 1'din 99-cü derecesi köytülgön 1 bölüngөн 3 şanan bla 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 bolup ketet. Plus bol. Bul san emne çoň uşula köyle jetişdi. 1 koşulgan 100 köytülgön 1 bölüngön 3. Başkaça aytkanda emne bul barabar bul san özü bölünbeyt, oşondan çoň dep koysak bolat. Emne bunu 33'ten tiyip biz какой-то bir narsa bolat, 34'ten çoň bolat. Al 34 insan özü 2'nin çoň. Başkaça aytkanda emne 4 bölüngön 3. Başkaça aytkanda 4'ün 100-cü derecesi 2 köytülgön 3'ün 100-cü derecesinden çoň. Bundan çoň bundan kiçine emne 2'nin 100-cü derecesi koşulgan 3'ün 100-cü. Oşon menen biz surawny dalilledik. Oşon asıl dele tutat emne 4'ün 79-cü derecesinden 2'nin 100-cüsü koşulgan 3'ün 100-cüsü çoň, andan çoň 4'ün 80-ci derecesi. Bul surawdagy ele областной etapta oşol 2016-njy ýyly çykkan suraw 2-nji günü çykkan bolsa gerek. Je 11-nji klassga çykkan, 5 ýyl çykkan suraw. Bul jerde jogaplar tutat, bul jerde dagy ele Bernoulli'nin memesini aýtyp жатат. Barabarsızlığın bu jerde Bernoulli'nin barabarsızlığı emne Newton'un minogун kollangan dele da oşol. Oşonu kollanıp çat deydi. Aklandı emese kiyinki surawlarga ötjek. Kaysynysy çoň dep жатат? 1.234.567 köýtülgön 1.234.569. Çoň bu je 1.234.568'din kvadraty çoň bu deydi. Bul emne 1000 tak. Bul sandy A dep koysak. Anda bizde emne dep жатат? Bul jerde A kemtilgen 1, bul jakda A plus 1. Bul A kvadrat. Kimisi çoň dep жатат? Bunu jönököyletsek ne bolat? A kvadrat kemtilgen 1. Anan A kvadrat. Kimisi çoň. Neşna ne? Bul jak çoň. Antkende bul minus 1 bar. Oşonduktan emne bul jagı çoň bolup kalat. Çoňlardy belgilep koysak bul jagı çoň eken. Hemi keyingisi 75 87 çoňgu je 975 1976 1987 1988 kimisi çoň. Kaýçylaş köýtüp koysak da ele bilsek bolat. Emne 1975 köýtülgän 1987 1988 çoň bu je bolbosa 1987 köýtülgän 1975 1976 çoň. Bulsandı A desek, bulsandı B de alsak, anda A bölüngön B, anan bulacağında emne olur? Başkaça aytkanda 10'nun 4-nji derecesi köýtülgön A plus 1 A stolsa 10'nun 4-nji B
qo'shilgan b plus 1. Kimisi cho'ng berdi. Endi qaychilash qo'ysak 10'ning 4'üncüsü b a qo'shilgan a b 1. Cho'ng bu 10'ning 4'üncüsü a b qo'shilgan b a plus 1. Bloku iki jaktan çok kılsak endi olat bu jakta a b plus a kalat, bu jakta a b plus b kalat. Bu jaktan çok kılsak a çoğun mu je b çoğun mu? Başkaça aytkanda 1975 çoğun mu? Hem mesafesine koysak 1975 çoğun mu je 1987 çoğun mu dep жатат. Бул жерде очевидно эмне 1987 çoğun. Başkaça aytkanda эмне бул жак çoğun экен. Eng akıllısı V'si. Buldaktan bul hayliyle bulacak çoğun olacaktı. Bak bilgiler koyduk. Bul jelde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 bölüngen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 деген сан екен. Бұл жақта ошол санға плюс 1 екен үстігі, бұл жақта плюс 2. Башкача айтканда бұл санды а десек, бұл санды б десек, бұл сан эмне болуп калат? А плюс 1 болот, бұл жак б плюс 2 болуп калат. А бөлүнгөн б чоңбу же а плюс 1 b plus 2 çoğun bu. Kayıtlaş koyduk. Koyduk a plus 1. Başka a b. Koşulan ek a çoğun bu. b a koşulan b çoğun bu. Koyduk ek a çoğun bu. Başka kayıtlarda ek a emne ek koyduk buldaktı. 0, 8, bir konuda 7, bir konuda 5, bir konuda 3, bir konuda 1, bir konuda 9, 2, 6, 4, 2 çoğun bu. Cevap olsa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 çoğun. Kimisi çoğun. Bul jakta aytsak болот эмне? Бул жак чоң. Башкача айтканда бул жак чоң экен. Ошо суда айла чыкты. Так. Keyingi surağına qarasak. Nollordun sаны бұл жерде 1984 екен, aslında 85 екен, 1985. Ha бұл жақта 1985, 1986 екен. Эмне? Бұл санды қанша жазып алсақ болады, башкача айтканда 10дун бұл жерде 1984 болса, бұл жерде да қоссақ 1985 qo'shilgan 1 bo'lib qoladi. Asli emne 10dun 1986 plus 1 bo'lib qoladi. Бұл жақ болса, ne qo'ydim? 1986 plus 1 ondan 1987 plus 1. Kimisi çoğun. Qayçılaş koyutsuk. Bulacaq menен bulacaq bulundu. Mine 10'dun bunu menен bu koydugunda tak 0 2 7 9 3 qo'shilgan 10'dun 1987'si qo'shilgan 10'dun 1985
кошулган 1 болуп калат. Ал эми бул жакты эмне кылсак? 10'дун 3972-си кошулган 2 көтүлгөн 10'дун 1986 кошулган 1. Бул менен бул жойсок, бул менен буну да жойсок, башкача айтканда, бул барабарчылыктан эмне келип чыгат экен? 1010'дун 1987 кошулган 10'дун 1985 чоңбу, же болбосо 2 көтүлгөн 10'дун 1986 даражасы чоңбу деген суроо келип чыгат экен. Бул жерден айтса болот, эмне бул жак чоң десек болот. Анткени эмне 10'дун 1987 даражасы өзү эле бул сандан чоң. 10'дун 1986-сы 87-си дегендей. Бул барабар эмне 10 көйтүлгөн 10'дун 1986 даражасы. А бул сан 2 көйтүлгөн 10'дун 1986-дан чоң. Башкача айтканда бул сан бул жактан чоң. Анда эмне бул жак бул жакка караганда чоң экен. Ошондуктан бул жак чоң. Так. 5-ci soruğa ötecek. Kaysınısı çoğun. Bunday soruda bunusun A de bunusun B desek. Anda olacak A plus 1 bu B plus 1. Şunday bulut. Oşanda emni A bölünen B çoğun bu. A plus 1 B plus 1 çoğun bu. Koyacak A B plus A bulut bulacak. Alacak olsa A B plus B bulut. Bula koyunca salsak A çoğun B çoğun bu. A B'ye karaganda kiçinekey san boluştat. Eseptesek ova ova. Ошондуктан B çoğun. Başkaça ayтканда эмне бул жагы çoğun экен. Кайсынысы чоң дейт. Бүт баары 1987'den анекен 6'ların саны, бул жакта 9'ların саны дагы ошончо. Буну кантип жазып алсак болот? Ondun 1996'sı koşulgan 6 болот 1997'de. Бул жерде та 7 айтмакчы, кечирсиздер. Астыны болсо 10 көйтүлгөн 6'lar 1997 кошулган 4 деп алсак деле болот. Bunun paydası balp. Okey, ушинтип алсак. Ошентип алсак. Анда бул жакты дагы жазып алсак.
10'dun 1997-si qoşulgan 9'dar 997'der. Oşonda ele 10 kötülgön 9'dar 1997'de qoşulgan 5. Qayçılaş köýtüp bölsek, bunu menen bul jakty köýtösüň, bunu menen bul jakty. Bul jaka ötkönde emne? 997 köýtülgän bul jak kelgende 10 köýtülgän 9 da 97 qoşulgan 5 köýtülgän 10'dun 1997'si qoşulgan 10 köýtülgän 6'lar 1997 anan 9'darlary 1997 qoşulgan 5 köýtülgän 6'lar 1997 oşunday boldu bul jakda. Hemen bul jakty bul jaka köýtsök bunu menen bunu köýtkönde 10'dun 1997 köýtülgän 10 köýtülgän 6'lar 97 qoşulgan bunu bul jaka köýtsök bunun öz ele bulut bunu bul jaka köýtsök 4 köýtülgän 10'dun 1997'si 4 köýtülgän 9'dar 1997 Yaşında bul jaklar jok bolup ketet. Ondan tak. Kichine jönököylap kılışыбыз керек болушат. Az özübüzdü эле кыйнаганыбыз болуp калды. 6'lar менен 9'dарды дагы башкача jönököйлөсөк болот эле. Башында эле кылышым керек эле. Азыр кичине башыңызга адашып кетиши мүмкүн, ошондуктан башынан эле жөнөкөйлап кылып мындай кылайлы. Бул жактан өчүрсөк. Ondun 7 1997 daljasyny A dep koýuly. Owa, emi bul jerde жазсак 1600 tak. 1997 bu emnege balabar. Başkaça aytkanda 1997 qoşulgan 6. Bul jelde 1997 бар. Bul jelde emne kılsak bolat. Ondan başkaça aytkanda A, bul jelde A ile de koysak qoşulgan bundan 6'ny çıkarsak keyin 9'ga başkaça aytkanda 6'ny çıkarsak jalaň birler kalat. Ben 1997'de bu A qoşulgan emne bunu 9'ga koyup 9'ga bölüp koysak başkaça aytkanda emne bölüngөн 9 bolat. 2'ge köýtülgän 9 qoşulat. 9'ların sany oşunçada bolat. 1997. Aha. Oşonda
Бул санды бул жака дагы белги алсак. Бул жерден дагы эмне болот? Кошулган 6 бөлүнгөн 9. Буну эмне деп жазып алсак болот? Буну эмне? 10'дун 1997'si кемтилген 1 десек, ошончо 9 болот. Башкача айтканда, бул жерден эмне келип чыгат? А кошулган 6 бөлүнгөн 9 А минус 1 болуп калат. Үстү ушундай эле болуп калат экен. Ошондо бул ушундай болсо, бул жакты дагы ушундай кылсак эмне болот? 10 көбөйтүлгөн 6 бөлүнгөн 9 А минус 1 болот, кошулган 4 болуп калат. Бул жакты кылсак, А кошулган А минус 1 болуп калат. Бул жак болсо 10 көбөйтүлгөн А минус 1 кошулган 5 болуп калат. Кичине болсо жөнөкөй эле болду. Эми жазсак, А кошулган 6 бөлүнгөн 9 А минус 1-си асты болсо 10 көбөйтүлгөн А минус 1 кошулган 4. Чоңбу же болбосо 2А минус 1 10А минус 1 кошулган 5 чоң. Кайчылашып көбөйтсөк, эми көбөйтсөк бул жактан 10А минус 1 кошулган 10А минус 1'дин квадраты көбөйтүлгөн 6 бөлүнгөн 9. Башкача айтканда 2 бөлүнгөн 3 деп койсок болотму? Кошулган 5А кошулган 10 бөлүнгөн 3 А минус 1 болот. Ошондой болот экен. Окей. Эми бул жакты бул жака көбөйтсөк, анда астыга эле жазсак, кийин жөнөкөйлөп салганга оңой болот. Минус 1 А бул жактан 2'ни көбөйтөбүз. Анан так кошулган, бул жакка көбөйттүм, кийин 8А кемтилген 10А минус 1 кемтилген 4 болуп калат. Кыскартып салсак, бул жакта 5 бар. Бул жакта жөнөкөй 4 бар. А квадрат кемтилген 10 А кошулган 10 квадрат кемтилген 20 А кошулган 10
3'ten 2'ye koydu ekemiz. Koşulan 5 A tak. Aslında bu iştesi de ele bulup cevap olsa başkaça logik. Bundan elsen ele aytsak emne. X bölüngen y'dan emne çoğ. X koşulan 1 bölüngen y çoğ. Cevap olsa emne X bölüngen y'dan kiçine y plus 1 desek болады. Егерде бұл натурал сандар болса. Bütün sanlar натурал. Ошону эле колдонуп эле иштейличи. Эгер эле мындай кылсак азыр көп убакыт кетип калат экен. Жөнөкөйлүктүн да кагаз менен иштегенде оңойлап болмок экен бул жака. Эмне 1 6 6 6 бул жакта 90 1997 A деп койсок эми ошончу табалы да. Бул жакта да бул жерде A табал 4. Анда мындан чоң эмне болот? Бул чоң эмне болот? Бул жакты чоңойтсок, башкача айтканда эмне? Бул 1997 десек болот. Бул жакты эмне? Кичинелтсек болот. Ошондой бул жерден эмне келет? 16-нан 70. Чоң болуп жатат бул саныбыз. Бул эмнемен чоң? 2 бөлүнгөн 9-дан чоң. 144 болот көйткөндө, бул жакка өткөн 140, ошондуктан бул жак bundan çoğ. Ошол себептен 2'nin 9'dan çoğ emne $1990 Budaktı. Başladı. 5 iken aklı. 1997'de. Bu çoğun emni bayan deli bir kemik koysak bul sandan çoğun bulup kalat. Başkaça aytkanda emni bul sancak bul jaktan çoğun eken. Ошону менен бул суроонун аягына чыктык. Жетинчи экен. Калькуляторду колдонбой туруп дейт. Кайсынысы чоң экендигини түшүндүрүп берет. Эмне бул жерде асын иштесек, бул сан
tel сан bolsa da bul jaktan çıkkanda oң сан bolup чыгат. 3'ün 5'incisi çoğun bu, ce 3'üncüsü çoğun bu. Ökön teң. 6-cı darajaga koyup salsak bul jaktan 6-cı 3'tün 3'üncüsü bolat, bul jakta 5'tin 2'ncisi. 27 bul jak 25. Bul jak çoğun, oşonduktan emne bul jaktan çıkkanda 3 kemtilgen 5 bolup çıgat. Bul jaktan 3 kemtilgen болгондо bul jak жок болот. Oşonda emne bul жерден plus bolup çıgat. Bunu menen bunu kemitsek özü 0 bolot. Bul jak 0 eken, bul jak 1 eken. Kimisi 0 0 1 eken, kimisi çoğun, bul jak çoğun. Oşonduktan bu sorular çıktı. Birinci sabak ayağına çıkıptır. İkinci sabaka çeyin anda görüşkünçe.